Amakuru arimo guturuka mu karere ka Rulindo nuko muri aya masaha ikirombe kimaze kugwira abantu 10, batandatu bakaba bamaze kujya kwa muganga mu gihe abandi bane barimo kugerageza kuba bakurwamo. Ibi bikaba bibereye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Kinzuzi mu kagari ka Budakiranya umudugudu wa Kamatongo. Ikirombe kikaba kimaze kugwira abantu 10 nkuko twa tumaze kubibabwira. Iki kirombe rero amakuru bwiza ihawe n'abantu bari bahari nuko abantu kugeza kuri iyi saha bari bakiri muri iki kirombe harimo kugeragezwa uburyo bakurwamo, aho bivugwa ko iki kirombe cyabaridukiye ku isaha ya saa 5 kuri iki kirombe kikaba cyabagwiriye kuri uyu wa 24 ukwezi kwa 7 2024 ku isaha ya saa 5 z'amanywa, ariko kugeza amagingaya hakaba hagishakishwa uburyo abangaba batandatu bakikirimo baba babasha gukurwamo bagahabwa ubutabazi. Aya makuru rero yaje kwemezwa na Benda Theophile gitifu w'umusigire w'umurenge wa Kinzuzi, aho yemereye amakuru bwiza avuga ko aba bantu bacukuraga muri iki kirombe mu buryo butemewe n'amategeko, aho yanageneye n'abaturage ubutumwa bajya mu bucukuzi butemewe. Inkuru irambuye mugiye kuyikurikira muri iki kiganiro twagiranye n'abayobozi ndetse n'abaturage kuri Bwiza TV. Ni Budakiranya mu mudugudu wa Kamatongo. Harya ibirombe ubwo ni muri harya cyitwa Rutongo mining cyangwa ni Trinity? Yitwa ni Trinity. Ni Trinity. Byabaye ngo harya mu masangaye? Saa 5. Saa 5. Abantu 10 bane bavamo bajya kwa muganga, abandi batandatu baracyariho. Umwe ni urimo ari muzima ariko. Nawe banane kugoranye kuvamo. Wagezeyo cyangwa ni nayo mukiri? Niho ndi, ngewe nibyo nkoramo. Nibyo ukoramo? Nta bayobozi bahageze? Barahari. Gitifu w'umurenge arahari, na w'akagari na ribu barahari bose. Mwiriwe? Yego. Nitwa Sam Kabera, twari tumenya amakuru ko hari abantu bagwire n'ikirombe mu murenge wanyu, bimeze bite? Niko bimeze, baracyarimo turimo kubatabara. Mwamenye umubare wabo? Bamenyekanye, hari 2 bakomeretse bagiye kwa muganga. Hakaba batatu bakirimo ariko bagaragara ko bapfuye. Hanyuma undi umwe we n'abaracyarimo ariko ni muzima, ariko nyine ubwo turacyashakisha ukuntu batabarwa kuko n'ahantu habi cyane harimo n'amabuye manini ku buryo abantu baracyareba ubutabazi bahawe. Byabaye ryari? Mwamenye ryari? Saa 7. Ubutabazi murimo gukora se ubu murimo gukora ubuhe butabazi? Murimo kubifashwamo nande? Ni izihe nzego zihari? Hari inzego zitandukanye. Harimo iza Rutongo mine zishinzwe ubutabazi. Hakaba inzego z'umutekano, polisi na ribu. Hakaba n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze natwe nyine bisanzwe. Murimo kubona se hari ikintu biri butange wenda ko muri bugira icyizere ko hari aho mushobora gutabara? Ese murimo ko byaba byatewe n'iki wenda ko ari mu gihe cy'impeshyi, byaba byatewe n'iki kugira ngo bagwirwe n'ikirombe? Biragaragara ko ari umubungoti wari usanzwe warafunzwe udakoreshwa. Rero hari hagiyemo abantu bamwe bacukura mu buryo butemewe n'amategeko bibye, bakagenda bagacukura uko biboneye, bituma umungoti baridukira kwa kundi bacukura bakurikira aho bacukura nta kugendera ku mabwiriza runaka, bituma rero umungoti uriduka mu gisenge cyabo birababwira. Iki mwasaba abaturage muri rusange, ubutumwa mwatanga? Ubutumwa dutanga nuko bagomba kubahiriza amategeko n'amabwiriza ajyanye n'ubucukuzi, cyane cyane bakayoboka inzira yo kujya gusaba akazi ahacukurwa mu buryo bwemewe n'amategeko, bakirinda kwishora mu bucukuzi bwabashyira mu kaga. Yego. Murakoze. Yego namwe.